Hercules! Napalabas, imbaon dalita, ising ken Gigi ni Marie, ngagdalos kadagiti arubayan da. Nabanbannog nga rod tinaud-udi kan mabisinan pa yan daytoy. Inawis nga rod nila kay Herman ni Marie tapno mangan laengen iti balayda. Iti may sa arabi, adda nakita ni Marie anang isit na kandila ket innala na daytoy. Kabigatan na, kastauna iti siddao dala kay Herman ken Hercules ang nagakita iti napintas a babae. Iti dayta metla agundaway, adda nakita da ising Lita ken Gigi ang napintas a balasang. Itagagayem, denggan tituloy ti makalawas a serye tayo anapauluan. Tinangisit a kandila, dito'y drama tayo. Hercules! Ha? Lita, ising, kitaan nyo, adda nagpintas a babae. Ha? Ha? Wala paiso. Nagpintas a babae ti sumungad. Sino day ta babae? Ha? Nagpintas matan? Langan na tibak nang. Naidumdum mati kinapintas na. Ha? Taga-ano nga taday ta a babae? Nagpudaw kan nagseksi. Ha? Sa dino nga iti papanan na? Oh, aday ta. Asidagan dito'y ayan tayo. Apay, akit kita endag. Lita, Gigi, isi, Ha? Ama muna kami? wan. Am-am mo kayo. Agpapada anagalas ti ugali. Aniya? Sino ka amang ibaga iti kasta kada kami? Siya. Naglastog kamutan si kababae? Apeng inaprusan na kami. Uwan nga paiso. Inaprusan ti takyag mi. Sino ka nga na babae, ha? Sige. Panawan kayo pa. Madayon ti babae anapintas. Apay nga inaprusan na tayo dayjay a babae. Uwan nga rod. Agmauyong samot na diya babae. Kan, nagalas pa iti pa nagkatawa na. Sa dino ngay tinapanan na. Awan matan. Ay! Wanyag paiso! Ala! Awan mo tan napinta sa babae! Ay! Ayan, Jay, bagbagayo napinta sa babae, ta sa wahak. Ay na, nakapanawan tata Herman. Ha? Hey, sa dino tinapanan na, takayat kumata makita. Kalaat ang nagpukaw, Tata Herman. Anya? Ay, nagpukaw tinapinta sa babae. Wan Tata Herman, ito lang ang makita mi dadya babae. Nagpintas ka nagpudaw. Ay, sayang, tadyak nakita. Nagkapuam tata Herman. Sapsapulik ni Mare. Awan mo tije balayda. Ha? Api nga minasapsapulim dadya Mare, Tata Herman. Asawaam? Saan? Kaya't ko la makita. Ay, kaya't ko la nga tulungan. Apay kayat mo atulungan dayjay alaad tata Herman. Nakakasimot nga men. Ulila na demang. Awanin ti pamilya na. Ay, saan aron bang akasyan ti kaskan kwa na, Tata Herman? Pumanaw ko man dito'y ayan tayo ah. Ay. Saan kumakasta ti bagayo kini Mare? Ta nakakasimot. Saan aron bang uyawin nyo? Tadakas day ta. Kumusta, Apong? Nakitayo ka din ni Maray? Mapukpukaw ni Mare, Hercules. Anya? Kasano ang mapukpukaw, Apong? Awan nga ro di balayda. Huh? Ken nagdamagak meten kadagiti tattao diti lugar tayaw. Saan da kano meten nakita? Ay, sa dino nga ro doon tinapanan ni Maray. Ay na, Ay, madanagan nakpay din, Hercules.
Amangan no, at danda ka sa napasamak ken kuana. Apong, nagadayo, tinakaiturungan ti imatang na idirabi Saan ang makaid na? Anya? Dinamag ko kenkwana, noan niya ti pampanunuton na. Ket awan, kuna namat. Ay, sa dino nga tanyag pa iso tinapananda dya balasang. Ay, uwan gayam. Apay ka day, apong. Amom ka di apaw. Ti anya? Adda nakita da ising anapinta sa babae itay. Ha? Napintas a babae? Kunam, apaw? Uwan, napinta sa babae. Ay, taga ano ngay dayjay a napintas a babae? Sanda ka nung amaw no tagaanaw. Basta, nagpukaw latta ka naon. Anya? Ay, malagip ko na apong. Anya nga iti malagip maw. Saan nga ta? Ajay nakita da a babae. Kat jay nakita tamot a babae dito'y balay. Ha? Ay, uwan niyag paisaw. Nalabit niya iso tinakita da. Ay, karkar na lakit di dayjay a babae, apong. Anya karkar na. Ngamen, kalaat latta nagpukaw dayjay a babae dito'y balay. Unyag paisaw. Jakon nakita pa'y dayjay a babae. Isu anak kunak akarkar na. Anya da ito nagtubo iti rupak. Adda bukol iti rupak. Ay, sana mabalin. Kita iti sarming. Kasla gamgam ti kadakkel ti bukol iti rupak. Apa na pasama kanyak ti kastoy. Ala, nagdakkel nagpaiso ti bukol iti ropang, Gigi. Anya ti aramida, Kleta. Ala! Kalat dito napasamakin ka, Gigi! Ay! Ew! Kasi ka man! Anya nga ron ti aramida. Madanagan ako na yan. Ay, sus. Ipantakalangin iti herbularyo! Ay, sige man nga ron. Ising, ang mga nuada ng gamot kanyak. Ala, mapantayo nga rudan. Adda amok alalaing nga erbularyo. Nagpintas ka matan a babae. Anyat nagan mau. Siya ni Divine. Wow! Nagpintas tinagan mau. Divine. Itakala nga makita dito'y lugar miya. Taga ano ka? Nay, apay nga umisam ka, Divine. Umasidag ka pa'y kanyak. Tata? Ha? Apay, balasang kaw. Basta umasidag ka pa'y kanyak. Tata? Sige, ading balasang. Kasta? Hey, anya ti aramidem kanyak, balasang. Say upam tibang-banglok. Tata? Anya, ay sauce. Ay, Alan sige man langan. Ay na, nagbanglo ka, ading balasang. Kaya't nakadi nga arakupan? Ay na, kaya't kulaunay balasang ko. Anya pa lang arot ti araramidam. Tata? Arakupan na kon. Sige, ay na, nagasat akon, nakaarakaw, peti
nagpinta sa babae. Ay, ay, Ukasamon, ti panangarakop mo kanyak. tata. Sige, balasang ko. Sige, Ay, panawan ka pa'y. ay, napanan. Ay, kaslaawan anyaman na, ti panangarakop ko kenkwana. Ay, nagganasan. Ay na, Herman. Ay, mga sawa ako. Asinaw ti asawaam. Jay babae ang nagpintas. Anya? Sino a babae nagpintas dugan? Jay dayaw dito lugar tayaw. Pagan ano na ka kumadya nagpintas sa babae? Kat Ah. naklakayan kan. Eh, kat no isupay nga rod tinang ibaga kanya nga arakupak. Anya? Sigurado nga palan nak. No nakitam ti panangarakop ko kenkwana. Ay, ayan nga rodin dadya babae dugan. Jak mo tinapanan na. Basta pinanawan nak itay. Ay, inakman sa pulan dadya babae dugan. Ay. Ay, Sana mabalain, Herman. Ha? Kukwak laang dayjay a babae. Di mong sapulan. Ay, kaya't kumata makita. Isuad din ako lapdan dugan. Ay. Lagapwan niyo, babalasang kan may sa abaro. Sana ka baro? Balasa nga mat! Sika talaga, Tata Herman. Napan may paagas ti bukol ni Gigi. Nga madadamot ta na di makil ti bukol ni tirupa na. Ay, sos! Ay. Nagdakkel mat nyag paison. Anya ti aramitek, Tata Herman. Ay, jak amaw. Ay, talaga karkar na dahi ito mapaspasama ka. Anya akarkar na, Tata Herman. At dalaki di pa kainaigan dyan na pintas sa babae. Ngagkatang-katang dito'y barangay tayaw. Nga ta, Tata Herman? Wen, babalasang kan may sa abaro. Inulit na! Manipod agparparang daya babae. At dasan anasaya ta mapaspasamak. Dayta nga ta ti makagapo. No apay pasama kanyak ti kastoy, Tata Herman. Ay, malagip kon! Saan ka? Di nga naprosan na tayo daya babae? Uwan nga paiso. Inaprusan na ti rupag. Inaprusan na mo titakyag ko. Kan, inaprosan na matibagik! Ay! Anya? Ay, naske na mamuan da ito ni Hercules. Kasta nga ta, apaw? Wen, apok. Ay, dayjay laki di babae ti makagapaw. No apay nga da nagtubo abukol iti rupa ni Gigi. Apaw? Kasimot ni Gigi. Ad-ada di makil ti bukol iti rupa na. Idi impanda iti erbularyo. Herman! Pula! Ay. Tulungan da! Ha? Anya tinapasamakin ka dugan. Di makal ti may sasakak. Kitaan niyo. Ha? Ala! Nagdakkel nga agpaisutikan ni gid asa kayaw, apong dugan. Ay, apayan. Anya tinaramid mo dugan. Awan maut, Herman. Manipod inarakop ko di napinta sa babae. Di makalmatan ti kanigid asakak. Ha? Ay. Mamati akon iti ibagbagam, apong Herman. Adalakid di si Mangbay akabusor. Anya akabusor, Hercules? Ala, siya kunti makaamaw, apong dugan. Di kay agdanag, agimbag kayo matlaeng. Awan ni Maray dito'y balay na.
Sa dinungatan tinapanan na. Itay pa'y asap sa pulag. Sa bali ti agparparik na kanyak. Amo ko unday to'y arik na. Agsubli akong ijay balay may kiniapong ko. Nimot maray, jay nakatugaw iti sirok ti kayaw. Mapanak iti ayan na. Maray, adda kamot lagayam dito'y sirok ti kayaw. Itay pa'y agsapa asap sa pulanda ka. Anya? Apay asapulan dak, kat adak matla diti barangay tayo. Anya? Saan ka api manaw? Saan, Hercules? Tilaong pagsiddaawak. Apay akasla na bambanugak. Anya? Isu nga agtugtugawak dito'y sirok ti kayo. Gaputa pampanunutak. No kasano nga daak dito'y. Anya? Di mo amaw? No apay nga adda ka ita ditoy, maray? Wan, Hercules. Jak amo ti mapaspasamak kanyak. Anya? Kasla na pukaw ti puot ko. Jak maawatan ti mapaspasamak kanyak. Maray? Mabisinak paikit din, Hercules. Awan kanak ijabalay ko. Mala, umay ka, maray. Mapantay jay balay may kaniapong Herman. Ay, kung naglaki din, no pimanaw kan, maray. Adda kamot lagayam dito'y lugar tayaw. Saan nakaping manaw, Tata Herman? Sa dino nga ron tinagkapwam ngay. Taapay anabisinan ka. Jak amo, Tata Herman. Kasla na pukaw ko ti puot ko. Anya? Napukaw mo ti puot maw? Uwan, Tata. Jak amo ti mapaspasamak kanyak. Apayan? Jak nga rod amo, Tata. Kasla na bambanugak. Katawan mo tinaramid ko. Malalalala. Ituloy mo ti mangan. Tagsarita tanto no madamdama. Hercules, awan ka di tinadlaw mo kin ni Maray, apaw. Adda, apaw. Anya? Adda lakit di dakos nga espiritu ana igamarkan kwa na. Anya? Mariknak dayta, apong Herman. Dayta ita, tikayat ko atakwatan. Kumustan tirik namdugan? Ay, Herman, sa anak pailaan na imbagan. Anya? Kita ti may sasakak. Nagdakulon ti kanigid. Dandani jak payin maipag na. Ay. Saan nagagangay dahito mapaspasamak dugan? Anya? Mala, di ka madanagan. Agimbag kan tumatlaeng. Anay ko! Ha? Anay! Si makitibukol iti rupak! Ising! Allah! Kasla dumagdaggal ti bukol iti rupam! Ay! Apa yan nakintod ka, Ising? Ay! Rupa ti bakit tinakita kiti bukol mo? Kanya! Nakabutbutang tilangan na! Di na kumamantrabakan iti kasta, Ising! Talaga rupa ti bakit tinakita kiti bukol mo, Gigi! Ay! Diyan kaya tinakitaan ti bukol mo! Ay! Anay ko! Nagsakit din pero abagik, Ising! Allah! Ura si kamat, Lita! Nagsakit kamatan! Ay, naapgas din pero abagik! Kasla mapupuuran! Nan! Kitagman! Ilukais mo ti bato! Sige! Ay! Naglampagat ti bagyem, Lita! Kanya! Kasla na lamaw ti bagyem! Ay!
Agridam ka, Hercules. Agyamanak, tanagparang ka, engkantada diwan. Napatag ti ibagakan ka. Naskan ti panagridam mo. Adda ka di manan kabusor kaw, engkantada diwan. At dalaang iti unag ti pagtaangan nyo, ti kabusor. Ha? Asino ti dakda kamatam, engkantada diwan. Anyapay, dagiti sumaruno, ama pasamak! Gagayem! Di uliwan na dinggen, tituloy, ti makalawas, aserye tayo, Paul 1! Tinangisit, akandila! Dito'y drama tayo, Hercules! Insurat ni Sagani Yalong Bulliser, kan iti direksyon ni Bergie Puclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon Hercules! Agyaman kami itingkay panang trabay.